okugamba hakuraganisa kw'enguuto ekabura kukorwa nobwo abakatiko akarukura eby'enguuto mu ishengyero ry'ihanga akebimbirweho Honorable Dan Kimosho MP wa Kazo Katayire district egi kandi bakarambura oruguuto orwo konka amazima gakire situation yo nimbe munonga oruguuto ndwe twine rumwe rwonka kandi rushemereye kandi turetere entasya konka ruraganisiwe obwire bwingi na n'abantu bashyiraho kugira akwa masikongushana atari yo ruguuto cyangwa akakiko ka parliament akabyenguto kija buhwejo karebo bwetaje bwo ruguuto kandi ko kaciko akakora budget kwate sente zenguto kakazitaho nabo cyatumurimo gwiti gwayangwa tanashigumana insiba ningamba hanguto nyowenye nkaninga honera orva hatum umurimo gwayangwa kwatwagukwa kaciko ka parliament ruguuto rwakera mutazana nita no kurgansika okazanya kishana okazanya kashaka okazanya cyabujimbi okazanya kabirizi government na unura bakarunaga turumu design yabo ibari yombagambo bwati hati toruguto rwo rukiriye nyuma y'izindi zona abakatiko baraganisa abanyabweje ngo koranse neza kukorwa ahabwo kuba president wihanga takuraganisa bishuba bizi zakozwe zaini zakozwe compensation assessments zakozwe na government neronda aboko funding so tuhamya president ubwakine mu manu menshi tuje kugezaho ya sections of roads which have large volumes of water that's an extensive bridges local governments don't do bridges, we don't work on bridges, we just have small culverts. Abanyabwejo nabagira ngo urugutoro rubateganisa mbyentunguka ahubwo rubendo tuteganisa munonga umuntu zakorabamo ubwo munapiki amizi gakwita ningo mwiga twari piki mwe tubetwe no kweracira kwa kugira ngo kezura kuyakugwa nuruza ko yongera kusisikara no bitoke bigure sentenje ahabwo ruguto kuba rutarunje no buhwejo ngo motoka nizigenda kasheshe mbarara ninga kabwohe zigarako mwabozi wanda kwija buhwejo mwihangwe tukushangaho taxi ninga tukushangaho bus tukushangaho ntambara orugutoro nuruza kubanurira bo muri district ya Mbara buhwejo hamwe na Shema amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.